isilo esiyophila isikhathi eside wathi ngiyobona ngathi sivuswe uNkulunkulu na wathi siyovusa inkosi yakwaZulu esifana nenkosi angazange khona engasenziwa basho njalo gogo bathi inkosi omhlaba uvuke nje sebebhekile kwavuka umkhosi oswe wathi siyophila leso silo sona sokusikhathi eside uthi uma sisondele emhlaba uthi siyosondela njalo sisondele lapho endlini wabona sisondelane noJehova sokusifata uthi phela uma senza inkosi yakho yaseNdlunkulu kube khona amaNazaretha uma ngabe wenza inkosi yalapho ephakemeni wasekulomphako abantwana benkosi njengoba sisekutheni amaNazaretha hayi inkosi uthi naso sibe khona uthi abantu bathanda ukuthi yesu sikholwe ngoba bona lesisondele noShembe wathi ngeke sona isilo sokhona esona ngesona uthi kodwa nesiko Kasi inamkhulu ukuthi njengoba ngikhona nje namazibulu kaNkulunkulu isho nje lapho kukhona inkosi yalezizwe lapho ephakeme ithi ngena namazibulu kaNkulunkulu ithi ngiyayizali ngazibeke isholo ngaphezulu kwamashumi amabili ithi kodwa besekhethe yodwa ayithandayo uthi kwenzele isikhathi esimbi kaKwaZulu inkosi ikhipha laphiliswa uthi kukhona ibutho wathiwa uNdlovu bazokhumbula abadala basekhulile kakhulu kukhona nebutho leNduphe kwakhona intombi zeNduphe wathiwa zintombi zeNduphe inkosi ithi yasikhipha izwi lokuthi lezi ntombi asikane lebutho leNduphe fana sekukhulile lapho seyijama intombi bathi uqwalela ngeke sala makhetha thina zahlangana zashaye intombi ithi inkosi kwakuqala kaZulu ukuthi uma inkosi ikhiphiswe iphikiswe ithi kwakuqala kaZulu uzethi uShembe manje ufika bekhaya bethi sibona amandiya ahana amaplazi namhlanje ahlangana sibona amabhasa nazo zonke ithi abantu manje basebenza kuwo amandiya ithi inkosi mina ngeke kwazi ukuthi nahlangana kodwa ngisanesito ukuhlangana nokuba mubi uhlangana nokuhlangana ingane zezaphisi manje inkosi isiphikiswa kakhulu yakhipha abantu ukuthi ayibulawe zonke lezi ntombi zeNduphe ithi inkosi wakuphelele ngenkosi bamayibulewe zingcwatshwe ithi kodwa indaba isikhulu kakhulu nombelinqanga oyivikela lelizwe elenzela zonke izinto ezinhle wahlathela leso sikhathi ngoba wathi maseyibulewe waseyibekela amaKhanadiya kaZulu sidatulo emntwini baso ithi inkosi kaZulu abaqaphelanga ngoba ngaleso sikhathi izulu laguqubala amasonto amathathu onke kuthi lezi ntombi njengoba lutho zihlezi ukuthi zange zoma nje ukuthi baphelele isandla loba ekundleni ingane kuhambo wayekhethelwa nahamba oyingwa ithi uNkulunkulu oyivikela lelizwe ukuthi wahlathela ngalelo langa ithi njengoba namhlanje sezakukhumbula ngoShembe ithi khona ngahlangana kanjani nina bakhona ngokuba bakithi edawusa inkosi yasethembisa ngawe kodwa sibona abantu bekwakuyikambi yamasosha lapho ekhala ithukele isimanga ukuthi awu sibona indawo ethize sivaliwe zisebiwe endaweni ethize kanti kwenzelani ngoba seyithenjiswa ngawo
uthi mhlawumbe nesi naphika isikhosi ukwenza wena waphika isikhosi ngakho into ehlanganyelwe yinye yande nilodwa angazi babona nabantwana benkosi ukunwephu ngaphala ngapha ukuthi mina ulethetha amakho-opha ukuthi masekwanje kuzokhuluma imali yoxhaso ngalokho secabanga ukuye lo mdala bengasebenzi lona besihamba sodwa ngiyabona ukuthi lento ayisayi phambili nalokho secabanga ukuyothenga indlu nalokho asacabangi indawo yebhizinisi bebethe bafuna ukulima nje uhulumeni bangahlangana kuchaza msheshe kodwa ikhumbi into ngoba nesisho njalo msheshe ukuthi amade ayahlangana hlangana hamba lini ukhulu umsebenzi wakhe Kosi zophala kubantwana benkosi naye ngabenkulu usibona isilo sesikhona phakathi obungcwele basezweni nonyazi likhona ngeke sikhale thina sihlangane inkosi sikhumbule sigenze isici esakhonayo ngeke umuntu ujobe engakhalanga ukuthi uyagula abantwana benkosi angithi umuntu yazi ukuthi hayi ngiyagula ukuthi umdobo dokotela ufuna ukuthi uyagula jogo ngeke uzozisikhubuka ngoba ufuna uze kuqala uze uyagula ngeke siyokhala uNkulunkulu inkosi siyenza ngisophu igeze ngisophu yasezulwini usikolodwa sekufuna basekomandi komandi kodwa bokwesumfundisi umgamete kwezomphathi station sinenkinga manje kuthiwa inkinga sihamba phambili indawo yethu ihamba phambili ngobugebengu sesifana nabantu abangasebenziyo kulesi station kulolu sikazi ukuthi sivalwe manje wayesethi ushembe inkosi ngusisa isila zonke ngezwa lapho bantwana benkosi wathi inkosi ngusisa abantu ngoyalandelayo ibona abaphumele phambili bonke bathi hayi ningeza isitoko ngoba isikhathi sisebenza kakhulu futhi singahlulwa yini bantwana benkosi